Kawai ka kentai kebalate ya kikejat. Kelasate hak tuk ni kabait. Bat latan ya ka hasurok handau da ulok jongka. Henry omdan biarap ya ka habak la perta. Kanik lajia hak distrik Nagpur. Jong ka Rajasthan. Nang ta ukti ubreu ubadai utengah. Ulah hiar na ketuk jong u. Ba uyang halor ka jongka kemet jong kentai. Kebalang mensau hak jengpang bat kebayam na kejing syap mensau. Hakamet berka jemut perkat jongka hakini kendiat seken belatan yaka dak tuk ka video ka basa pau seken jong kete ke jingsat tambor ke balanget balale hau benai bladap lapan sapriang social media ke bakta yaka jemut perkat jong ki parabiro habak ui ya kete ke jingsat penstom dan ki kubar ke beatu bau te ubreu udai utengah ubat tambor yaka tengah lajong namar baka kwa ban lajengo ialah kapara jongka Ajay Salmer, Henry, kam la syu banle chakiwe ki jalan na Maria ka la chathet ha uwai orang ba. Ki kentai ki bla chathet ha kan de krokom ki mat ki jing shale ben, ku bajur tam ha kamet ke jimut perkhat bad ha ke jing shongkha na utei shenrang. Namar ba ki chathet lapan bor ki bantrei kper, lapan bor bantrei kamyeng bat ban chakri yau tengah. Ki pulit jong kathan ki ong ba kin tokit yo baro arliang, ku ba ar ke dei ke jing khai breu. Tolong kubar kita haka kubar jongka National News NDTV bakatei kentai kelak bandai kebala thet da uwai orang ba ubal tip kerteng kum premram mekwal ubaladon kakerta ke basa postem ai uba klemkam bat le thu ba utei ubreu de ba kerni bha ka jingdi drok kum bas phobnai ai haka jinglut kepisah ke ba arlak tengka nakaliang juk pulit kele chimti ya u berkele kendu ya kete kalong kemi kebadan mentaha Jay Salmer. Kipulit kibal toket kilayo ya kubar ba ushenrang wa kentai tildan ke tokat ne ke jengi kan at namar wa kwa balit paino syakayeng jong kapara.